Zadnji dani, to su snijeg, upadaš u snijeg, Znači, opremljen, nikako. Visinska bolest se tralate isto? Kako, ne, užas. Gdje svako malo neko potegne pištolj, tuti se, legneš u 5, u 6 je već, 6,5 sunce, izlazi vruće, užas. Nema tog Slovenca koje vitri pive neće otvoriti. Da sam usred kafića digao se na noge, da sam pivao Thompsona. I Stipe Vojić je vidio taj video. A taj video, ali stvarno moraš pogledati to da bi znao o čemu se tu priča. Uleti u WC neki lik, neki narkoman vjerojatno mislio da i ja radim isto šta i on. Znači ja sam bio diler u zloglasnom zatvoru u Boliviji. Ali vidio sam Maradonu, zoomirao sam ga i pivao sam mu živim za Šibenik, grad Funcu. Jedan čovjek je nazdravljao s paracetamolom, a ja sa njegovom ženom. Užas. Fortuna podcast, 12. epizoda. Najdraži gost našeg šibenskog podcasta, Goran Subašić. Gogo, hvala ti lipa na dolasku, lipo te vidjeti. Nema na čemu, još zvasi me drugi put, ja ću se odazvat svaki put kad me zovneš, nije to problem, volim ja doći ovdje kod tebe. Zvaću te još puno puta, imamo puno tema. Dobro, ne možemo sad ljudima dosaditi, ali hajde, jednom u 6 godina. Kako si, šta ima, jel vruće, kako se živi? Je, vruće, ali se živi dobro. Ok, radi se, svira se, sad je sezona, lito, dosta se svira. Posljedica mog sviranja je što nemam klimu u kući jer sam inače vokal. I onda mi klima toliko smeta da ne mogu pivat, nemam alat za radit. Ko da, ne znam, dođeš majstora, zoveš tamo, nema čekić, klišta i to. Tako i meni kad pod klimom uništi mi vokal, pa onda je u kući nema i onda to bude malo zahtjevno, pogotovo zato što živim tu u gradu kod Topova, u dolini, to stvarno bude. Ali dobro je. Podnosi se žrtva, ali... Podnosi se. Zadnji put onako, ajde, prvo ima se o Iranu ona priča o Iranu nam je pomogla i za cijeli kanal i baš je bila onako dosta gledana. Ono sa Hrvojem? Je. A morat ćemo Hrvoja onda Rupčića zvati da dođe kod tebe. Bilo bi lipo. Hrvoje, ako ovo gledaš, tu smo. Poslat ćemo ja link, Mislio sam danas za početak ovako, kako imamo dosta publike tu iz susjednih zemalja, da se ovako dotaknemo tih zemalja i nakon kasnije ćemo ići na ovo što nismo prošli u prvom podcastu. Reci mi, gdje je najbolja zemlja u susjednim zemljama? Di si se najbolje proveo? Zavisi, evo bio sam recimo u Mađarskoj na Ozora festivalu. Dosta njih ne zna za taj festival. Oni koji znaju o čemu priča. To je stvarno jedan, ajmo reći, gadan festival. A bio sam isto tako i na Exitu. Zašto gadan? Pa to je nekakav trans festival, nisam ja u toj priči inače, ali jedan moj prijatelj iz Zrenjanina me nagovorio da odem. Prijatelj o kojem sam ti već pričao na Exitu, sam ga upoznao i koji mi je postao jako drag prijatelj. Odem ja kod njega par puta, sam bio već kod njega, on dođe kod mene. To uglavnom bude... Nakon druženja s njim treba mi neki 2-3 tjedna odmora. Ali je odličan prijatelj. Sad se malo smirije, svaka mu čast, dobije dite i pozdravljam ga i eto, poslat ćemo i link tako da se ovaj podcast proširi i dalje u Srbiju i u regionalne zemlje. Aga, volim te. Aga, pozdravi iz Dalmacije. Eto tako, shodno tome, najbolje sam se proveo u Srbiji više puta upravo zbog njega. Jer mi je pokazao mista koja možda se ne pokazuju inače, jel? I na tom Ozora festivalu, dobro u Bosni sam imao isto provoda. Gdje si bio sve u Bosni? Pa di nisam, ali znam da sam jedan put, možda će to stariji znati, ima jedan film se zove Otac na službenom putu i završio se jedno jutro kod nekih ljudi, meni je taj stan bio jako, jako poznat. Ja kažem, ne znam zašto mi je ovako stan poznat, a oni kažu, pa ovdje se snimao film Otac na službenom putu. Tako da, ne znam ko je gledao, to je malo stariji film, mislim da je iz 80-ih, ali dosta je
poznat, jel? I tamo sam proveo Čekaj, ugodne jutarnje sate. Ajmo se vratiti na Ozoru. To je festival koji traje onako malo više. Koliko si puta bio tamo? Jedan jedini put i mislim da svako može jedan put otići i ne mora drugi. Imali smo onog gosta isto koji je pričao isto o Ozori baš... Bio sam 5-6 dana i to se u 8. mjesecu događa festival. Meni je bio ogroman problem što sam išao između dva pira. Znači u subotu mi je bio pir, u nedjelju sam išao i u nedjelju put do gora traje i traje, pošto to nije baš, ima nekak selca pa dolazi se do tamo malo teže. Naravno ako nećeš uzeti taksi, a ja to stvarno ne uzimam na putu. I povratak nazad mi je bio direktno odmah na pir u Zadar. Tako da je bilo s Ozore na pir, to je stubokom drugačije. Ali čekaj, na Ozor ima biće svakakve ekipe, možeš upoznati. Pa možeš upoznati stvarno svega i svačega. Kažem opet, to je nekakav trance festival, nije to moja glazba. Ali itekako postane u nekom trenutku, može se spojiti sa svim tim ljudima, vidiš koliko tu ima i ljubavi, i prihvaćanja, i razumijevanja. To su festivali na kojem nema ama baš nikad nikakvih ekscesa. I nije to, ne znam, cajkača neka, gdje svako malo neko potegne pištolj, tuču se nego stvarno baš... Dobro, nećemo vriđati, znaš kako kaže Vuco. Je, istina, Kod nas u Splitu se isto se nekad zapuca, bitno da niko nije ranjen, bitno da niko nije ubijen, to što je ranjen, nema veze. Tako da, dobra zabava, sve za dobru zabavu. Je, istina. To sam te pitao u uvodu, to bi naša publika iz regiona bi htjela čuti, i u Bosnu si rekao da si obilaze cijelu Srbiju, isto ti si bio sve po Srbiji. Pa Zrenjani, Novi Sad, Kragujevac, bio sam kod tog prijatelja, on je studira, on je inače pjevač, studira je pevanje u Kragujevcu i onda sam bio 10 dana doli kod njega. Mislim, evo jedna anegdota kako me zafrka ili da ne rečem nepristojnije zajeba. Bio sam u Kragujevcu i on je sad mene odveo na te ne znam, hranu, te kafane, ja nisam naviknut piti te rakijetine, pijem, mislim, svoje svašta, ali te njihove rakijetine, on je sad želio da mi to probamo i iz kafane u kafanu se ide, stalno se piju te rakije. I ja sam se baš napio, junački. I otišli smo u nekakav bar, onako fini, lipi bar, u kojem on zna te ljude, u tom baru, vlasnika, konobara. I došao do trenutka da ja sad već imam amneziju, ne sjećam se ničega. I sutra na ujutro se budim, boli me glava, sve me boli. I on me ovako gleda. A nesreća je jedna ustaška, i mene zove ustaša, ja njega četnik. Nesreća je jedna ustaška, šta si sinoć napravi? I šta sam napravio? A Kragujevac, to je Šumadija, to je malo, više... Ruralni dio, onako... Konzervativnije, ajmo reći. Šta sam napravio, šta? Pa je li moguće da me tako sramotio? Šta sam napravio? Da sam usred kafića digao se na noge, da sam pivao Thompsona. I sada, on mene uvjerio u to. Ma nema šta, ma nisam. I ajde tamo, nagovorio me da odem tamo, da se ispričam ljudima. Ja skrušeno dolazim, ajme, oprostite ljudi, konobari. I oni mene još napali, jesi ti normalno, pa lijepo smo te ugostili, ti tako, nama ovdje pjevaš za dom spremni, jesi ti normalno. Ubili me ljudi. Na kraju, to je bila sve njihova zajebancija, on je nagovorio svi njih da me zajebu, da me čitav dan se ja osjećam loše, ajme, prank, što sam napravio. samo takav prank. Da. To je samo jedna od milijardu priča što smo jedan drugom napravili, jel? Najluđi narod u pozitivnom smislu. Pa je. Srbi su u pozitivnom smislu najluđi narod, ja ne znam, bez premca. Bez premca, barem ovi koji nisu čaci. Tako je, da, apsolutno ti. Osim toga, u Crnoj Gori, ja se pretpostavljam. Jesam više puta. Još 2007. ja i rođak smo imali jedno zanimljivo putovanje sa njegovim starim Suzukijem. Nismo tražili nikakav smještaj, spavili smo u njegovoj auti. To smo, mladi smo bili, jeli?
I onda di god bi stali, ono, na večer bi se izašlo i onda bi se otišlo spavati u auto, ali to je bio 8. mjesec, od spavanja nije bilo ništa, jer ono, legneš u 5, u 6 je već 6:30 sunce, izlazi vruće, užas. Nismo baš nešto spavali, ali dobro, u tim godinama je to lako. Jel? Guštanje mladosti. Je. A vama ovaj dio ovdje Slovenija, to? Kakvi su ti Slovenci? Nekako, malo su mi hladnjikavi Slovenci usporedbi. Pa jesu, a opet s druge strane, znaš, nema tog Slovenca koje 2-3 pive neće otvoriti. Pozdrav svim Slovencima, naravno, nemojte ništa misliti. Ma super su Slovenci. Volimo Slovence, obožavamo. Kako ne? Dežela. Evo, isto jedna anegdota u koroni kad sam bio. Dogovorili smo se ispenjati Triglav. Pošto volim inače otići u planine na Velebit i onda smo nas troje odlučili otići na Triglav. I kako imam tu Crohnovu bolest, mora sam ići na nekakav zahvat, a taj zahvat mi je odgođen zato što sam bio na PCR testu pozitivan. A sve je tu bilo dosta lažno pozitivno, je li si pozitivan, nisi. Imao sam 3-4 puta koronu službeno, ali samo jednom sam osjetio baš pravo, ostalo nikakvi simptomi. I možda nije za pohvalit se, ali nakon tog PCR testa ja se stvarno dobro osjećam, ovi ostali su rekli, ma može, idemo mi na Triglav, sve jedno, jednak ćemo biti izolirani, samo nas troje se družimo, njima to ne smeta, ok. Naravno, niko ništa nije dobije. U svakom slučaju, evo, ispenjali smo Triglav koji je zahtjevan vrh, stvarno, to je najviši vrh tadašnje Jugoslavije, jel? Koliko ima, skoro 3000, malo nešto manje. Troglav. Ne, Triglav baš u Sloveniji. Troglav je Dinara, najviši vrh Dinara. To Miša, da. A Triglav je, čini mi se, 2800, 2900, zaboravio sam je. I ispenjali smo tu i to je meni, koji nisam profesionalni penjač, moram priznati, nije bilo lako. I to sam ispenjao dok sam imao kao koronu, jel? I to nam je bilo super, kasnije kupanje u tom Bledskom jezeru i to, imamo susjedstvo isto jako predivno. Dakle, kad već spominješ to planinarenje, bija si i na Himalaji isto? To ti je već, možemo reći, neki hobi isto, planinarenje, voliš to? Pa je, volim, iako ja sam planinar kampanjac, jer ja ne vježbam ništa, nego znači ništa i onda, idem sada na Purnu na Himalaju, ili ništa, idemo na Triglav, ili u Ande, ili bilo di. To priča mi je da ti je Stipe Božić rekao ovako kako ti radiš, tako se ne smije raditi. To je sve, znači, sve kontra pravila. Tad sam objavljivao, još sam bio ambiciozan, objavljivao sam videa. Zašto tako govori? Objavio sam put do baznog logora Annapurne. Dobro, večer prije bio sam u Nepalu, Pokhara se zove mjesto, i upoznao sam 2 ljudi koji su tamo se vratili s tog baznog logora Annapurne. Vidiš, oni full oprema, znaš, imaju sve, cepine, dereze, sve imaju. I oni pričaju kako je to predivno bilo, koliko su dana išli do tamo, Ja tu noć odlučim, idem ja sutra u 5 navijem alarm, ja idem. Rebatinke, neke, ništa, ko glupi Čeh, znaš, koji dođe ovdje. U Japankama na Biokovu. Ništa, užas. I sljedeće 6 dana ja se, išao sam do Annapurne i nazad, do baznog logora, i to je bilo agonično, užas, bez ikakve pripreme, bez ičega, jel? Još nosiš svu hranu sa sobom, taj teški ruksak ima, 20 kili, to se moraš penjati s tim, visinska bolest, to je do 4250 metara, tako nešto, jel? I zadnji dani, to su snijeg, upadaš u snijeg, znači, opremljen, nikako. Visinska bolest se tralate isto? Kako, ne, užas. Kakav je osjećaj to, šta? Grozno. Mislim, neki ljudi prirodno imaju ili višak eritrocita ili imaju nekakvu imunost na tu visinsku bolest. Neke ljude satare, nekim ljudima nije ništa. Ja sam onaj koji satare, baš me satare. I to je borba za svaki korak. Doslovno
sa 20 kg na leđima, sa visinskom bolesti, nedostatak kisika, borba za svaki korak. I ja sam to nekako uspija iščupati, ne znam ja sam kako, i napravio sam, putem sam radio neke video uratke kratke i onda sam to složio u jedan video od 10 minuta koji postoji još uvijek na YouTube-u i napravio sam ga kao nekakvom dramaturgijskom obliku. A treba vidjeti, tad sam baš bio ambiciozan, još sam uvijek radio to, kao sad ću ja nešto oko toga. Onda sam se zalinija skroz, ne radim ništa više. Igrom slučaja, to je Vidija Pauletić, nešto, Robert Pauletić, naš kvizaš i putnik, i on je to komentirao i valjda su Pauletić i Božić bili prijatelji, pa je to iskočilo Božiću i Stipe Božić je vidio taj video. A taj video je, ali stvarno moraš pogledati to da bi znao o čemu se tu priča. Znači sve ono što Stipe Božić propagira da se ne radi, ja sam točno sve ono, kao po by the book, točno, evo ja ću ovo neću, točno ono. Još čovjek u HGSS-u spašava. I on je to pogledao i napisao doli antiputopis. Ja ono, ajme, majko, i još mi on bio ono kao nekakav idol dok sam bio mlađi. Gledao sam te njegove Beskrajen svijeta, 7 vrhova i to me i ponukalo. Jeste se čuli naknadno nakon toga? Pa on je došao kao prvi gost na Croatian Travel Festival, prvi put kad smo to sa Barakom kad smo radili. I ja sam ga baš dočekao i rekao sam mu da imam tri želje u životu. Šta je ono bilo? Biti sretan, mir u svijetu i zagrliti Stipu Božića. I onda sam ga zagrlio. Valjda ti oprostio to. A valjda mi je oprostio nakon toga. Ajde sa Himalaja, idemo malo na toplije krajeve. Zaboravio sam te zadnji put pitat, Australija. U Australiji si bija. Ajde priča nam malo o Australiji. Nama je onako Australija... Tlaka mi je to što je let predug tamo i nekako uvijek odgađam ići u Australiju. Predaleko, ali onako jedna divlja zemlja, zanimljiva. Ja volim prirodu, sigurno bi svašta tu vidio. Iman je u planu vidjeti, ali nikako otići. Ti si dobro obašao. Priča nama o Australiji malo. Pa najduži let koji sam imao je bio, u biti, tad sam išao mjesec dana na Novi Zeland i mjesec dana u Australiji. I onda sam letio za Novi Zeland, za Auckland. I taj let je trajao oko 49 sati sve skupa, zato što je bilo 5 prisidanja, ja mislim, šta je bilo, Dubaj, pa ne znam, Singapur, Darwin, Brisbane, i bilo je baš puno prisidanja i to je sve skupa trajalo 49 sati, ali ja uvijek tražim te kao najjeftinije letove, iskreno, nakon toliko putovanja, naravno da mi je problem čekati sve, ali nije mi toliki problem kao što je više drugim ljudima problem. Ta putovanja su puno toga omogućila u smislu komfora. Recimo, ne treba mi više toliki komfor koliki mi je treba biti prije, jel? Sad ljudi uvijek traže, ajme, moram komfor. Čekaj, ti se znači, izvini što te prekidam, ali kod tebe znači obrnuto. Inače svi priča kad su bili mlađi, brige ih je, idemo kako hoćemo, a ti kako ideš stariji, tebe sve manje se brine. I tad mi je, dobro, okej, otići. Ti sve luđi kako ideš stariji. Nije da ja ne volim komfor, naravno, svi volimo komfor, ali recimo ako odem u neke zabiti, Bangladeš, Bolivija i to, ne osjećam se dobro da ja spavam u hotelima sa 4-5 zvjezdica, oni siromasi tamo vanka. Meni to jednostavno ne paše, osjećam se kao neki glupi, nadobudni turist, sad sam ja došao gledat njih ko da su u zoološkom vrtu, vidi, oni su siromasi, ja želim biti dio njih. Ako ne mogu biti dio i njih, onda neću ići tamo, eto. I dobro, nikad nisam baš dio njih, opet spavam u krevetu, ne spavam na ulici. Iako bilo i toga bi, ja sam u Sidneju spava na željezničkom kolodvoru. Kako je došlo do toga? Pa došao sam u kasne sate na kolodvor i bilo je možda ponoć 1, nisam imao nikakav smještaj, to je bilo 2013. Još nije bilo toliko booking da unaprijed, a i kasne ura, mislim da je ponoć i po 1. I kad sam došao tamo, ja sam već unaprijed odlučio, nema veze, spavat ću na nekoj klupi, nečemu. Zanimljivost je šta u to vrijeme sam i dalje imam. To mi je najgori dio na putu, moram priznati. Kronova bolest je recimo
ajmo reći, zahtjevna. Neki ljudi se boje uopće iz kuće izaći na kavu, jer može se, dosta su opterećeni time, jel? A meni je baš obratno, ja ne razmišljam o tome, ne želim razmišljati o tome, ne želim da bolest prevlada i da ja sad se mislim di ću, kako ću, šta ću, šta, ako me ovdje Kako uvati. skužim tebe to ne koči skoro, pa ništa ti... Ne koči me, Kako to uspiješ izvesti? Ali je veliki problem na putu, znam ja i propustiti vlakove i buseve i biti po 3 dana pod visokom temperaturom u hostelu sam u krevetu, ali izguraš, jel? Ne želim da me to identificira kao ja sam sad takav i to. U svakom slučaju, u to vrijeme sam ima, to se zovu imunosupresijske injekcije. Mora sam ih nositi sa sobom, to je nekakva terapija, ajmo reći. Moraš samom sebi davati injekcije i te injekcije uglavnom moraju stajati na temperaturama od +5 do +8. A kako ja nemam frižider, putujem cijelo vrijeme, di ću? To je bilo od Himalaje -20 do +45 u Australiji, jel? To se kuvalo, ta terapija, bože sačuvaj. Nemoj da gledaju ovi moji koji mi odobravaju skupe lijekove. I sad ja sam trebao dati sebi tu injekciju kad sam došao na željeznički kolodvor u Sidneju. I otišao sam na WC, WC je ubi, bože, to je za narkomane. Bože sačuvaj, baš je bio loš. I sad ja uđem u taj Malo čudno za Sidney, Australiju. Nije baš neka reklama za Australiju. Užas. Baš na željezničkom kolodvoru ti WC i valjda se tamo skupljaju narkomani. I čitava plejada tamo kao da je teatar apsurda, strava. I sjećam se, ušao sam u neku od tih WC-a koji su bili užasni, a kao te injekcije se daju u nekakvim sterilnim uvjetima, to je bilo, bože sačuvaj. I ništa, očistim ja kao sterilno svoju ruku, idem se dati tu injekciju i upravo dok ja dajem injekciju, uleti u WC neki lik. Okej. Neki narkoman vjerojatno mislio da i ja radim isto šta i on. I kao sve okej, razumije on. Užas je. Pazite. Čekaj, gdje si pića šta po prirode Australije, si vidio ovako tu divljinu i to? Bože. Išao sam ja sam u to vrijeme stopirao kroz čitavo Novi Zeland i kroz čitavu Australiju. Znači nisam uzima nikako prevozno sredstvo. Jednom sam uzeo bus, jer baš je tribalo, ali nebitno. Znači, stopirao sam čitavu istočnu obalu Australije. Došao sam skroz doli Melbourne, Adelaide, doli sam ima couchsurfericu iz Srbije. I to je zanimljiva priča. Znači, couchsurfing, valjda ljudi znaju. Svugdje nas ima. Besplatan smještaj, jeli? I kod nje sam spavao i ona me odvela jedan dan na neku zabavu, kao idemo na zabavu, ja kažem može. Odvela me, bože di me odvela. Ja ulazim, a njih 3-4 sa nekom krajiškom zastavom gori, rakiju piju, slušaj krajišku muziku. I ja kao, jesi ti normalna, ti si me dovela, ne, sidi, ja sije, poče ja piti i oni meni, a jeli, a odakle si ti? Šta ću sad reći, hoće me na ražanj staviti. Nije svejedno. Ja iz Hrvatske. Što kažeš? Iz Hrvatske. Iz Hrvatske, jeli? Ajde, pi ovdje. To je bio uvjet da se sprijateljite do kraja na kraju. A ja mislim da to, znaš, dijaspora je uvijek najveći nacionalist, a ne znaju oni uopće ništa o ničemu, tako da nebitno. U svakom slučaju, iz Adelaide sam htio vidjeti Uluru, to je jedna od najvećih znamenitosti u Australiji. Ali ovo mi je top priča, znači Frendica te odvela u neko četničko uporište u srcu Australije. Ja ne znam da li ona ima neke zle namjere. Preluda priča, izvin što se ne prekinemo dalje. I postoji taj Uluru, to je kao neko za aboriđene sveto mjesto u pustinji doslovno, ne znam kako to objasniti, 300 metara visoki neki fenomen. I ja sam stopirao do tamo, putem, ima tih priča toliko, meni sad dođe do glave kad pričam s tobom, vidi jebote i to se dogodilo, zaboravim. Iz Adelaida do Alice Springa, to je gdje je tu u blizini je taj Uluru, ima jahanja, ne znam, ako ćeš stopirati 2 dana. A onda moraš u jednom trenutku negdje stati, jeli? Meni su
stali su mi neki ljudi u džipu i taj lik ti je bio ratni veteran Vijetnamskog rata. I on je imao pravo, takav je zakon u Australiji, da puši, da imaju pravo na tu medicinsku marihuanu, valjda zbog nekako PTSP-a ili šta li. Znači, 8 sati smo se mi vozili do tog Cooper Paya, negdje neko rudarsko mjesto na pola puta gdje sam ja ići. On nije sta pušit. 8 sati pricmaren vozi, ali kako vozi? Cijelo Dobro, vrijeme dobro vozi. Normalno. A mislim, nema tu šta. Okej, onda, dobro. To je samo jedna cesta, jedan pravac kroz pustinju, nema nigdje ničega i samo ravno pičeš. Ali nevjerojatno po kojem on puši. Ano. Kao, do you want? Cijelo vrijeme nudi kao. Evo, predobro, ja mislim da mogli jedan cijeli podcast pričati o Australiji. I onda sam došao u taj Cooper Pedy, to je nekako kao rudarsko mjesto, imaš pećine i ljudi ti žive u tim pećinama. I onda oni su vidjeli da ja nemam di, onda su me pozvali da spavam kod njih u tu pećini, onda sam ja spavao tu večer u pećini, onda sam ujutro u pećini. Kako misliš u pećini? Kako pećina? Šta? Kako to izgleda? To je ko da je nekakva, ne znam, doslovno pećina, vidiš kamen sa svih strana kamena, oni su to lipo uredili kao da im bude stan, jel? I onda pošto je tamo vruće, ti si unutra, znači imaš prirodnu klimu, jel? Nije im prevruće, lipo, jel? Samo što nekakve beštice izlaze i to, ako to nemaš problema s tim, onda je okej. To je Australija. To je Australija. Šta da kažem, daj vodi me u Australiji drugi put kad budeš zadnji put sam ti se zaboravio pitati, a tu si onako baš bija, ajmo ovako odmah u glavu, bija si u zatvoru u Boliviji. Kako je to izgledalo? Pa to je bilo 2009. godine, sad se više to ne može. U biti, mislim da čak godinu dana nakon što sam ja to napravio, da se više nije moglo, ali neko mi je rekao da postoji mogućnost, ako dođeš ispred zatvora postoji jedan park, ako dođeš ispred zatvora i vrti se oko zatvora cijelo vrijeme i oni skuže, oni znaju da si ti turist, vide, jel, očici. Da će te neko pitati od njih unutra kao do you wanna get in, kao da li želiš ući. To je već turizam posta. Tada je kao, jel, to bilo, ajmo reći, nekakav obskurni turizam, jel. Znači, nisu znali svi za to, ali onaj koji je dobio informaciju, to je pokušao napraviti. I ja sam otišao prvi dan i vrtio se 2-3 ure, niko, ništa, ošao sam razočaran u hostel i ništa. I tamo sam upoznao neka 2 Engleza i oni kažu, ajde probat ćemo sutra ponovo. I 15 minuta su mi vrtili okolo i onda nam je došao neko, skužije. Možda, po mom mišljenju, prvi dan sam bio sam, to mi je premalo novaca, jer ti moraš potplatiti da bi ušao unutra. To ti je bilo sve skupa u tadašnjim kunama, ja sam izračunao oko 100-120 kuna si mora dati. Ništa. A to ti je upravitelj, stražari, vodič unutra, znači oni su sa svim tim namireni, jel? Bolivija je tada bila strašno. Mislim da je i sad jeftina, ali tada je bilo smijurija, jel? Za 2 kune bi večera ili da. Mislim, ne, u fancy restoranima ja tamo ne idem. Predobro. I uđeš u zatvor i onda te prihvatija me jedan lik, ja sam ga nazvao Koko, zato što je prvo pitanje koje on je 4 godine u zatvoru već, zbog toga što je dila kokain, jel? I prvo pitanje, čim smo mi ušli u taj zatvor, on je bio kao naš vodič, rekao je, ko želi kupiti najbolji kokain na svijetu? Točno, to je prvo pitanje. Hello, I am taj, ja sam zaboravio sa ime. Who wants to buy the best cocaine in the world? I viš 2 Engleza digli ruku, a ja a kako, šta, 100 pitanja. Ti praviš se ludi kao, ja. Ali ko će to, pa zatvor, pa policija, glup, naivan. I kaže on meni, pa kad imaš toliko pitanja, to ćeš ti sad napraviti. Šta ću ja napraviti? Slušaj sad priču. Znači, on je mene nagovorio. Mislim, ja sam ti morao ići tamo u neku mračnu uličicu, uzeti kokain za te Engleze. Znači, ja sam bio diler u zloglasnom zatvoru u Boliviji, jel? Uzeo sam taj kokain i donio Englezima. Englezi su platili, ja sam odnio te novce toliko, mislim, definicija dilera, jel? A to sam napravio u... A mladost ludo, šta da kažem, mislim da nisam, čak nisam imao nekog izbora, jer ja sam ušao već unutra, u zatvoru sam i on je rekao da ja to napravim.
koja mi je bila opcija? Neću, a dobro. Nema hoću, neću. Nema tu hoću, neću. Osim te Bolivije, koja ti je onako omiljena zemlja Južne Amerike? Di bi se ti ja vratiti opet na... Pa vraćao sam se, evo, u Argentini sam bio 2 put, bio sam u nekim državama 2 puta, u Kolumbiji sam bio 2 put. Mislim da sam rekao zadnji put... Di si bio u Kolumbiji sve? Pa prvi put sam bio u Bogoti i oko Bogote je bila 2009. godina, početak 2009. I tad je bio još turizam u povojima, nije ga bilo. Dosta je bilo pod narko bosovima, još uvijek su bili odjeci, ajmo reći, Escobara i to. A 2020. sam bio ponovo i onda sam prošao čitao Kolumbiju, od Kalija, od Medeljina, od Kartagene i tih Salenta, male mista, I tu sam primijetio da je turizam. Kakva su ta mala mista? Kažu ljudi ovi što su bili da su Kolumbijci onako topli ljudi da... Odlični. Ali ne znam, može se konstantno na toj jeftinoj kokaini. Pozitiva samo. Kako sam ja sad gostoljubije, lako ti je biti. Nije, stvarno su dobri. I čak sam sad na prvenstvu, ovo što je bilo prvenstvo, navija za njih, zato što... Čak oni su nakon Hrvatske se za Kolumbiju navija. Je, sad nakon što je Hrvatska ispala... Vamos Kolumbija. A ispali su i oni, nažalost, protiv Švicarske, ali baš sam zdušno navija za njih jer imam prijatelje s kojima sam ostao dobar preko Fejsa, se još uvijek čujemo i tako, Super su ljudi. Ali kažem ti, ogromna je razlika tih 11 godina što je prošlo, ogromna je razlika jer turizam je već ušao na mala vrata i vidi se dosta dobro, ne u tim malim mistima možda, ali ovako u nekim turističkim Kartagena i Bogota. Pa daj, nemoj, izvini, nisu valjda toliko kola nizbrdo u 11 godina. Ne, to je samo moj subjektivni dojam, ja ne volim turiste. Ja volim doći negdje di nema turista. To mi je bilo 2009 u Kolumbiji, gdje su ljudi doslovno okričali za mnom ko je ovaj, jel? Kad bi otišao negdje malo izvan Kolumbije. Izvan Bogote, jel? A to mi je bilo zanimljivo. Ne da ja volim pažnju na sebe, nego ne volim turizam kao da kvari ljude. Eto, tako Kolumbijsko selo jesi vidio? Kako ne? Kako je na selu? Kako je Ma super, sva sela su. Gdje god odeš na svijetu, ako odeš malo izvan tih turističkih uhodanih ruta, kad odeš malo izvan toga, upoznaš prave ljude, prave lokalce i to je u pravilu uvijek bolja opcija. Po mom mišljenju. Spomenuo si 2 puta si bio u Argentini, zemlju koju zbog nogometa toliko ne simpatiziram previše. Kako je tamo? 2009. da rečem, bio sam na Bombonieri stadionu. Boca Juniorsa. I to je odlična priča. Evo, sad ću ti ukratko. Tad nije 2009. početak 2009. nema bukiranja unaprijed, booking, Airbnb, Hostel World, nema ništa. Ja sam došao u taj San Telmo, to je 1/4 u Buenos Airesu sa backpackom svojim od 15-20 kili, tražim sada diću, a nema mape, nema ničega, znaš. Imala je to neku svoj draž. Je da je bilo teže puno, ali imala je draž. I naiđe na neki hostel, ja kažem, idem unutra, idem vidjeti imaju slobodno, cijena super. Nisam niti ušao. Neke 2 cure, hoćeš li ići na Bombonieru, imamo kartu za utakmicu, Boca Juniors protiv Hurricanes. Hurricanes su neki tamo iz njihove lige. Jebote, hoću. Samo da ostavi ja stvari, samo bacio tamo neke stvari. I sad putem i oni pričaju što se dogodilo. Muž od te jedne je, toliko je neki fun, da je 7 dana prije, oni su već duže bili u Buenos Airesu, čeka je na te karte nekih 3-4 sata u redu, jer karte je teško dobiti. 3-4 sata u redu i bila je kiša. I on se jedan razbolije. On je bio toliko bolestan da on nije mogao ići i oni su meni dali kartu. Znači, našla si se na pravo mjesto u pravo vrijeme. Je, baš to. Jedan čovjek je nazdravljao s paracetamolom, a ja sa njegovom ženom. Užas. I tako da sam bio sam na toj utakmici i na toj utakmici... Luda atmosfera bit će, jel? To je... Gori sve, a? Znači, znaš kako oni navijaju? Ja sam mislio, znao sam uvijek da su Latinosi ludi za nogomet. To je
čudo. Svako navijanje, konstantno je navijanje ko da je gol. Kad padne gol ti uopće ne skužiš da je nešto više, jer cijelo vrijeme ludilo je. Ekstaza. I na toj utakmici ti je bio Maradona, tako da sam vidio, iz daleka, ali vidio sam Maradonu, zoomirao sam ga i pivao sam mu živim za Šibenik, grad Funcu. Imam taj video. I usput da rečem, Boca Juniors je dobila 3-1, tako da mi je i to bilo top. Odlično iskustvo. Odlično iskustvo La Bombonjera. Za oni koji ne znaju, to je inače jedan od stadion gdje je na svakoj utakmici atmosfera, navijači. Legendaran stadion. Je legendarni stadion. I jako teško za turista za dobiti kartu i za doći do te karte, tako da ovo je baš šupak šupkova. Ajmo ovako za kraj, ideš svirat kasnije, ne mogu te puno zadržati. Idem svirat, je. Moraš čuvat glasnice za kasnije. Ajde daj, reci nam želja za iduće neko onako, neću reći obično putovanje, ali neko onako avanturističko, izazovno. Ko da na silu tražim nešto di nisam bio, a ne želim se vraćati više na ista mista, jer puno puta se vraća na ista mista. I znaš, ne možeš ti doživjeti isto 12 godina prije i sada. Bija si mlađe 12 godina pa je nekako sve je bilo intenzivnije, sve je bilo više magičnije, šta ja znam. Nije valjda da nije ništa ostalo za vidjeti? Nema, ostalo je, kako ne. A kako imam jako uzak okvir, znači mogu putovati samo kad je korizma na duže, jel? Ne mislim ovo sad 2 tjedna, nego ako ide na svoj put od 2 mjeseca, mjesec i pol ili nešto, mogu ići isključivo u korizmi kad mi bend ne radi, jer u korizmi nema svadbi, jel? Ja sviram svadbe i sve ostalo, ali dobro, bend je toliko dobar da me pušta, da odem, da svoje ludila izbacim. I taj okvir je samo kad je korizma, to ti je uglavnom polovice drugog do polovice četvrtog, tako negdje, otprilike, jel? Dovoljno. Zavisi u Uskrsu kad je, jel? A i sad mislim ići u Mongoliju, a u Mongoliji se može kao preporučuje ići od polovice četvrtog nadalje. Zašto? Tamo je ogromna zima, jel? To ti je, recimo, Irkutsk, jedan od... Sibir. Sibir je jako blizu, Bajkalsko jezero Irkutsk je jako blizu granice sa Mongolijom, a Irkutsk je kao jedan od najledenijih gradova na svijetu, jel? I sad znaš koliko je tamo ledena. I sad mislim da ću svejedno ću ići polovicom drugoga u Mongoliju i probat ću proći i Mongoliju i cilj mi je otići preko granice do Irkutska i do Bajkalskog jezera. Samo je problem sa Rusima je trenutno veliki problem, jer navodno ako uzmu ti mobitel na granici, pregledaju sve, odu ti na aplikacije. Ako si nešto pica protiv Rusa, protiv Putina, ko to više zna, kad sam, oni to detaljno pregledaju. Dobro, ti imaš mobitel iz 2005. tako da... Je, imam, ali na putu ipak moram nositi, sada u zadnje vrijeme, moram nositi smartphone, jer nema više moraš bukirati negdje, nema više samo doći, neće te primiti, jel? I te mape, nema više da čitaš mapu, nego sve mora ići preko GPS-a. I onda ti mogu pogledati, izlistati mobitel, ako ti nađe nešto, onda si najebaj, onda ostaneš u Sibiru malo duže nek šta se misli. Dobro, radit ćeš na tome, znači Mongolija, Rusija, to su... Pa ajmo reći da mi je to sada sljedeća nekakva destinacija, ova duža, jel? Zvuči super, pričat ćeš nam doživljaje. Hoću. Hvala ti lipa što si došao. Nema na čemu, evo ja sam se malo raspričao, nisam ti uopće da mi postavljaš pitanja, šta ću? Kad mi svaki put daš ovu Coca-Colu koja je nekako jaka. Mislim, bilo je odlično, prošli smo dosta toga. Jesmo. Ne mogu te više držati, imaš svojih obaveza, ideš dalje svirati. Ne mogu ni ja tebe. Biće prilike za dalje ako budeš ti ja doći opet. Nadam se da hoćeš. Hoću, samo da ne dosadimo ljudima, napravit ćemo malu pauzu pa ćemo opet. Bar, ne znam, za 3-4 mjeseca se vidimo opet. Tamo negdje
advent, recimo pred kako se zove, adventuru, jel? Tako je, tako. Zimski specijal. I onda kako 7 sati sviran u parku, onda ćemo 7 sati imati podcast. Nek traje 7 sati. To je samo ono za hardcore ljude, ono director's cut. Idemo, može. Ekipa, budite spremni na to. 7-satno moje sranje. Pa diš bolje. I to mogu na WC-u, još da serem dvostruko. Odlično. Ekipa, preplatite se naš kanal, hvala lipa što ste ostali s nama do kraja. To je to, vidimo se. Ko se ne preplati, pička. Tako je, čuli ste gospodina Gorana, to je to. Ćao, zbaos, vidimo se. Pozdrav.